Bakunzi b'Inganji Rwanda mbahaye ikaze. Uyu munsi ndababwira ku mateka ya Musenyeri Alex Kagame, umwanditsi w'ikirenga mu mateka y'u Rwanda. Abakunda gusoma n'abakurikira amateka y'u Rwanda benshi bazi cyangwa bumvishe izina Alex Kagame. Uyu munsi yashize imyaka 109 avutse. Alex Kagame yavutse tariki ya 15 Gicurasi 1912. Avukira hitwaga Ikiyanza mu gace kitwaga Uburiza, ubu ni mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda, hari ku ngoma ya Yuhi Musinga. Abamuzi bavuga ko yatangiye amashuri abanza akererewe mu myaka, ariko akagenda yihutishwa kubera ubuhanga yerekanaga mu byigwa. Yize seminari no akomereza seminari nkuru y'Igikorera i Kabgayi, aza no kwimukana nayo mu Nyakibanda mu majyepfo y'u Rwanda, yigaga teolojiya. Yabonanye n'umwami Rudahigwa ubwo yari akiri umufaratiri mu Nyakibanda. Umwami atangarira ubuhanga bwe mu mateka n'ubusizi, anamwemerera kumuhuza n'abasizi b'abahanga b'ibwami. Mu 1943 yasohoye igitabo cya mbere cy'amateka y'u Rwanda cyanditswe mu Kinyarwanda, Inganji Karinga. Igitabo gikubiyemo amateka y'u Rwanda yabwiwe n'abiru b'ibwami. Mu mwaka w'1950 Alex Kagame yabaye umunyafurika wa mbere washyizwe mu banyamuryango b'ikigo cy'Ububiligi cyari gishinzwe ubumenyi mu bihugu bwakolonizaga. Mu 1952 yagiye kwiga i Roma, agaruka mu 1956 afite impamyabumenyi y'ikirenga doctorat muri filozofiya. Yigishije muri Groupe Scolaire Astrida, Groupe Scolaire ya Kansi, yanabereye umuyobozi mu seminari muri Kaminuza y'u Rwanda Iruhande, Kaminuza ya Zaire ishami rya Lubumbashi n'ahandi. Sibyo azwiho cyane, ahubwo azwi nk'umwanditsi ukomeye cyane uri mu bo hejuru u Rwanda rwagize. Padiri Alex Kagame wahawe izina ry'icyubahiro rya Musenyeri arihawe na Papa Yohane Paulo wa II, yanditse ibitabo n'inyandiko nyinshi. Yahinduye mu Kinyarwanda isezerano rishya muri Bibiliya, igitabo cya misa, ibitabo by'amasomo akoreshwa mu misa n'ibindi. Yanditse ibitabo, imivugo n'imyandiko myinshi byakoreshwaga mu burezi mu Rwanda mu myaka myinshi. Zimwe mu nyandiko ze zizwi cyane harimo Indyoheshabirayi, Umuririmbyi wa Nyiribiremwa, Matabara y'Iburayi, Umwaduko w'Abazungu muri Afurika yo hagati, La philosophie bantu rwandaise de lettres. Mu 1975 yahawe impeta y'ishimwe n'igihugu kubera kujijura abanyarwanda mu nyandiko, yitwa Officier de l'Ordre National des Grands Lacs. Mu 1981 yahawe kandi izina ry'icyubahiro na Papa Yohane Paulo wa II ry'umunyeshuri w'ikirenga. Alex Kagame yapfuye mu 1981 mu bitaro by'i Nairobi muri Kenya azize uburwayi. Yari afite imyaka 69. Muri 2014 yagenewe igihembo cyo guteza imbere ururimi n'umuco yahawe n'Inteko Nyarwanda y'Ururimi n'Umuco. Iki gihembo cyashyikirijwe Kaminuza yamwitiriwe ikorera Isave, cyakirwa na Diocese ya Butare. Muri aya mateka twifashishije ibyanditse muri Dictionnaire of African Christian Biography n'izindi nyandiko zitandukanye. Ndabashimiye. Iyi ni Inganji Rwanda. Umwanditsi w'ibitabo Alex Kagame yagize ati, basomyi nimugwire. Nanjye ndagira ni mukore subscribe ku Inganji Rwanda.